ye bresa eye ablantie bi fa meba one na wo mienu na ablantie na wo ye no wakotra South Africa enkola no di o twa to okra o 15 years onim sa wo papa ni Maame Frimpomaa edru wo se wo besie no o discuss 16 million can this get be and the buy adakaka mochri fee atade e de beshe no ehwe kom ena ebusia no e de agi otu na ebusiafo oda na baako enu onua baako e ma de besire na disie de efri no ano sa enkolei Maame Frimpomaa sa enkolei ye be ye dan si ye be ye dan mesumiti wo mini ahode me na ni misisi me na a hwenkolei me ni mi kunu hwenkolei ya hwenkolei ya free enkodem ketwa no kora be de ne ba be me ja no ho akono wo 1.5 years say wo 15 years oni won kwala no ho hwe se mi kuna so eye ko e ka kire ne se maame ne kula free mu no ka fa woni to na hwe nkwala da me baba akon oso ye kuna ni me so mete wo mi ye kuna fo me sayale ti mi nya hwe wona so nkwala yi mu akakakala sei the back where we used to ya ope e kule ba akuko school penyine no wo kono school we me yule fi ma mo de to aso a wo kai a SS2 be me says akora na bi school what tifie sabeye de wo sha si akodo e na me baba akugu be ma ne so afre no what they 20 million a buy. So what the 30 10 10 million a so. Send then what they be so minim. Ama me bad in the Krukan Kalane sa. I be see somebody. But I swear walk SS. I wish you croak here. Walk a jama wine. And at the neco. Dina bear me a chilly. For what friend that? As someone back and say, Otia Danka. Otia wine danka. Otia Danka or South Africa. And yet, ne man at Ghana, Hannah Danka, no Waka Otia. Name of one only Diana or Tim or South Africa. No. One friend is one funny messy camera, no, or no niche that will say, Otiane Danka, I was South Africa. Me patch show. Now, and cranny chop money, Bosumiaba. And ma. A day chatua or man crying. The Quran fire. A day chatua musica da bay. Mekra men kai. One I know send this canisi uso. I know the more be no dear bro. So this cababa. I would the sewer be so, and as a wow soon or this. I was standing no pens or the sea, the banner so. Why, ne banner so. Now, what be son the banner say beer, but some so I'll papa the bar, and I won't catch them. What be son the banner? If you say, or the stand there, me bano, now or a you or. Into a member chip on the toss. Not just a baby goo or chip on so. No, okay. It is a send the bar. And to me, Masabia, a cranny the best you, a day wouldn't way. Wouldn't the entire what me be south, because a beer now or the Sicanaba, but a crown and then can't chill. Debbie. On first, come, 6.3. Or no banner worrying fear saying 18 years. Oh, yeah, no one day. Debbie. Why no ban one day? I saw a codura a year, obey and a day, say be up to 2 years, or baby and 1 day. So I'm in the 4 fear to water. My mom said, or no banner womb, you know. Or what tonight, a decent and son of Bema need to quiet no machine in South Africa. There be
Edi saying one and a Ghana has say. Lawson FM 96.3. Walk 14 years. Oko South Africa no 14. Na just say omo tena no me fa ne say be 4 years. E na be ma ne de 2 kwan. Eti okoba e no san e benyinsen ne de otoso wie no no. Owo ya ansa. Woden wo nkwala ani wie. E wie ansa na be ma ne 2 kwan. E na wanye ne ho ade na okoye no no magya na sa still no omote ho. Ni ye nyae. E na owu ye no bae. Wa ma. Adenti a wanye kuna. Ayi o ma bo nya ba. E na ne wofa. The buy. Ene be gina mu. South Africa heya na okoye no wabada. Omada. Oko be 15 years in no Oma Ghana da. Oba no how many years in 5 years. That is okoye no kodi be 10 years. Ansa na oba ni free mu. E de na ye oba no. Oyale. Yare ben. Oyale na. Ayese will be ekese no. Ono obi kontokwa na. Lawson FM. Ini depend kunu. Eyen senti de no kwatra pipe obi ana no ba. Enti hon Na oyare ye no. Hospital. Be ma ne hye no oyare ye no. Wan hye no. Na obisa oba no se bia wo magyae anase konkon ho obisa na nsa na ofiri mu. Ye free say me ba no. Efre be ma ni nua. Wo se wo de sofo bo ache. E ka kire ne se won hye onia no kwan ho de na efa so wo pa no chew ti na me ba ni su na bla ni susu eti bla ni bu sa me say me phone no ma register mobile money and am say ane and was say about 12 o be stand dem kwala niska Maame Frimpomaa say na me kan 12 and wo be stand ye die minim Ansa na oba ni be free mu. ansa na wo be free mu enu wase moa odi aboa be me ni nyina onhwe na yeyi a odi ma Oba ne na e kansa akire ne kunu no se emoa wodi aboa no no won hwe kwa ya onua ne de na faso oh enti wo su no na be ma ne susu be ma ne efe ne se ne kunu no oba ne kunu ne efe ne se ye fra no kodwa agema e na oba na wafi mu no so efe ne se ya agema o ware no obi a wanya no wade de na ne din da ne so dabi ono di o papa di no de ma okay nesa oba no de agema dada okay ma menko hello Mr. Agema, good morning madam apombo ko de apom de boko jo nyame adu me ba cho nim the late Ajo Agema ya Agema kafra sorry me ba cho nim the late ma me bia wa free my friend ya Agema o kai no ya me kai no pa ya matemba cho kai no kwan ben so na me mpana no me na ntie na se enya oyire mpa cho ne twempena fie sen oh mpana de ya twin be mpana bia be 3 years 4 years what you say woni Agema ya twempena 3 years e de ko 4 years e ko 4 years ya matempa cho ba pani ni won fie sen edmo oko 17 years ena de otosum ye no so wo sen also oko 16 or 14 15 eti time 14 ya Agema etiase ayare bo no wakoda asori fie ye yi no ko hospital nyina no na mote wo se mpena ana na magyae ni njaye next time me hwano so no ye me nipa me plan na me netie so de ne nkora so wo ho ntino na me hwano na wasema wo kan di ntia me be odidi aba ho no mo no ka kire me say wonu obai twempena 3 to 4 years but oba pani eko 18 years di otoso mienu so wo ko 15 and answer 14 enti ba ne say na mo twempena 4 years pe se satam de na wo nya mai se satam de na wo nim so ti ase enti mbacho wo ye na chi no mu jaya na answer moto ampena twene so ye tina wo no ma kopem se ye wo ye tina wo kopem se ye wo ye o free mu na magyae kopem se ye free mu ni nya ye se o ye wo free mu na me mo matupan onu be wo yele tatam no mini ne wo na wo nyale 96.3 mini Agema tiase no mini wo no na wo nyale ti mimi tu kwan no na chiri na wo start say wo yade wo yare.  me ba cho utu kwan no kodi sen ansa na o hyase ayare 2 years 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 2 years
Sorry. Mesi utu kwan no ukwadi sen ewo akwantuom ansa na yare ne hyase. Oh, eno mom de me hedan kai, but atama me nyan tie se ajamayale no. Sata na yale ne wodi ne ewo dada. Yale no ne ewo dada. But me ne tie wo no de ne yale ne nyino te se sebe me ni wona ba oyale ya a wodi aflimu no. Ne ntisa. Winim dientia me pese me hu time a wakwa de se wo South Africa how many years in here? Is it me ko 13 years ni? 13 years ni nyina wabada. Me mother. Na che se obey yes o free mu how many years? 5 years in here. Yes. It is yet 5 no kra every 13 mu na che se those years ni nyina 8 years ni nyina no. Na waginesi wo that time na o mane ne se yire anase mpena. Me mane ne se yire. Maame no kwa be di adanse se me mane ne se yire. Me mane ne se yire. Kojo aje bai. Me yale sa kwa. Kojo aje bai. Kalaka. Maame, wo say aje ma ti asia ra wo yale no na wo mane ne se yire. Hwe kan okre. Kanya wo me ma bre baba. Wo me ma bre ya dia me nyina afiri wo kojo aje bai. Wo na wo di tro. So and then a chempla. Maame dia. Me say dia wo ya no so aka. Enkwala na ni yesano. Ya mi be busaw. Ya mi be busaw. Say enkwala ni school kra won fa. Akra ba ko. Say wo ko dia division ya fra wa won fa. Edimo so. Say wo bi school wo ti fie. A won nya ka ska kra no de yakọ. And then I'm only paying it to an some sa. Ah, Mammy, what a shampoo. I woke us up yet. Why? I would now chat roll. Sister, tia some of no can. The Mammy can make can, and tia say Yaguma. Then tell me, Cassan, Mr. Ajima, but penny call SHS and the Sikasa now send the Brema me. Me and Maame meba me bisa question me pacho wo na sika no efi ubotom say na the brand so on fan to talk na wo niema Maame ne kure eye baako me wa ha na wo ba panyini fla me e ka kire me say no edem wo we school oboso ko scanner school onye school mu kwan intinu ye beto no bibia ne ka mebo nyina 50 million mama tieni asma me no kan tieni 50 million ti na mse sa se 50 million de minister wa ha se indi sana tie dia mama mfra me bra na me mona mane se ko binya busia bi na wo dia mama asma me kan tieni me fela me bra ne ndi nkombo na so okay enye dene obepa busia we have no flame catchem say, when you're 20 million, Mama T, when you're 20 million. And I'm so okay. So when you want your 20 million, dear, my sister and number nyade, if I'm now friend and Cassa. Oh no, friend sister, no, so okay. So when you're 20 million, now for 20 million in black, for send them in me fan to Tonyama. This is the balance in our canon. Now you shed that the baba. This I say. It is 20 million of a billion. What you 6.3. Flame blood say, now 30 million can since then, Miss Sandy says, can I start school not making something? Auntie, Mr. Ajimai, what was Shani Mu say? My minimum and Frewuni and Miss San is 30 million and answer 3,000 na akano. And what he ever bra pray, why wouldn't him say a back? Mr. Ajimai, now but Mammy, walk us out. Now my dear, what you be a man no one can see. Maybe science, yes, 1 hour deal ban, what can say? My minimum be Frewuni and Bisan say 3,000 na akane when I want Cassana we ye jar. What the banner be are saying? I don't know from my men can say, Sikano 3,000 akani yenya, 80 at the barber so. And one person booming. Yet the president of Mount Chassis, a boom, and one person booming. Uriano Claro. Me ba no friend o wa fa e kadi nyina ya me ba na ka se si ya wo be ko ya me be ni nya bi ma no wo ti fie wo mana wa kwa wo ya ho no wo hwe ye wo mana wa kwa wo ya ho no wo hwe ye
Ade. Hello, Mr. Ajimai. Mr. Ajima, what's my work can say? Buna no more person, Mubuna SHS. Chobos ne trunk keke. Even suitcase or say, baggy or medical school, no saying. And in SHS, and the near to top prospectus or so near mano. Nebo was 25,000 Ghana, dear. Ebana son, I bet you won't say, one beso mubu. Because I know also what I said. I didn't say any person says, can I walk on? Say, you try to 50 million now. I didn't pay this at 20 million up to now. Who flow be an answer will be up to now was in the bar. One woman in the bar. And this is kind of source because on to me, share a many near bar. A man for free SHS and want to know fear. 80 mama in the bar. And this is kind of source. So if you care to know, mama in the bar. And this also. Sister, we say, and then the press, and then the press. And then the pressure, because she can't be the no one receipt for. She can't be the Mr. Ajimai, Bosumi be our man and crying saying, Memano Bosumi, saying, Memano Bosumi. And then the never free school, my baba, never got to die in this canoe, never this cartoon. We say Edmond never kind of cry. Why you papa? We are true for what? We are true for papa. Your flower was say, would ya danka? What ya would anka? Ye woof ye would be too. Because you are some yam take Ghana ham, it's here with your film crowd. Behind that, it's your lad be. Would Maame wine. Maame wine. Maame wine. Said ya walk with the car, any why shall we know chat wrong? Missing a me mustaw. So what the baby are saying? That's the one Shabana. The abandoned baby and me mustaw. Now me will be mustaw. What? Hey, well, any sticker, Busumi via Jesus, friends. Hey, sister, I'm making a question. Now I call me to a monchain. I call me every girl. Which I said, every girl, no, or no plan policy. Can say the door send a media bless every girl, no. Don't be every girl, no flame. Come on, or the number must again. Edmond, that girl, flame. I said, Black Jimmy, and Granu School say no. Na Edmond, any or Prince, a become free school club about Gano Crane Ho, or no more Ganity. Ah? Garo. So what's the deal? I only a big gun and Thomasem. A big gun fresh can be a master. Uncle anything cut down. A big gun was one of my madam and number band. They say, me will be your band. 20 or catch them some bayale at the hospital. And you scam the bill and say, only a gap plan. Say, ah, how so now a plan? And I'm this cableno. This cableno. And now. Me flare me baba ketwa ba ko to dia jamachi na me friend say you say operation yare na you dina to hospital say operation yare bia no be say na ho ne catch you dey ne to daji no ne to sa abiga ne to daji na me catch you no say mama ne discuss na just say Mr. Ajimai say o send this kanema Abigail Mr. Ajimai na o send this kanema Abigail na o twa won tro fa sikane mama mi hwenkrei na mami yankasa no me ba chonkra ne mami na ni nuamo edi won mami ne ma wo ho de wo ka say 3000 krempo na de so e hye wo mai na de na no man ka mo man fa sika na nsisi wo mo so a wo de kwa ma akra wa ne ne tie ama akra ya bu afa so mami etie bi sa mami no iPhone no omisu WhatsApp phone omisu WhatsApp abi gane na omisu WhatsApp dem be watch us ono na use WhatsApp entinka wodwe wo ma wo de a ahone South Africa de ka be frɛ normal call sɛ wodwe wo ma ho a ɛna we na enye call tintinti bia sɛ wo frɛ be 5 minutes per Mr. Ajimai ɛyɛ nkora ho asɛm wo ma ho asɛm ne yɛ kan enti sɛ mami use WhatsApp phone kura mpo a sɛ wodwe wo ma ho at least e bia na wɔtwe ni nyina kora 2 times bia 2 minutes 1 minute per nkora no te sɛn me sɛ no musika ba o no sɛ ne de ato so and chance will be use WhatsApp phone and I don't find us and we'll go off me running your more make up from having you running your more and then say that you won't kill me
ana mandi kia you way no meto guso mami meto guso credit guso de fra esa unfle biem wo se wo fra ebetew unfle biem wa me mania ya me eda no enkola yi costu me kai se ye aduane nie Mr. Ajimai me de na hono Mr. Ajimai woni bibi se obaya ye ni awo me ba obaya woni ne wo nkrai wabai na nkaja ote ase a sebe mpreduasa wabefa bibia siniti akwakoton se ne 1 cedi na de beba wono so de 1 beba ne ya kabom na support wabai ya frim woni ho na abrewai mami bakra sabi wontimi kra nante ne nante enye obeda ya adwuma e de ahwenkurai ena so obi nhwe obi ba yesi obaya wu a wona ate ase enti se o ka kire me se me ba Mr. Ajimai me ba mami kasa nwie Mr. Ajimai se o ka kire me se enya bosumi bia na amane nkura no asa wen na akura no be fro se yehia sika ena ado o musika ba na sa afe na akura mfre wa na ate wonsan ne o masika Mr. Ajimai sister mami nka bebe nchiro asema ne kure no me ma won tena won tun twan so yemi ka won ti ase Dabi wan kasa na wo kan nyo bi na kan wo na wo kasa enya bosome ena amane nkura no wo na wo kan sika me de ba no ono wo kese sinze ne ba no wi yakwa me ma na wo da sa na wo kasa o kire me boa ma me mpa cho ma ne o mo sen eja be ma Mr. Ajimai ma ne o mo sen me de me pese me ba wo ti ase se me say maame ne say me ba ne wu ye me ma na ena wo say o ma ne wo mo maje o de na tum o ma ne o mo sen be ma me say ebi wo me ma na obi 8 million ebi wo 10 million ebi wo 7 million minis kan krampo no ma me mpacho be ma eno ne sen enmre dodo sen na utimi di 800 300 eba eboso me na watwe sen na ya na ade ba mama me pete me ma na mama na ti ase me ba no edimo bosume adwuma ne yeye ana bosume no soso a ye tuo dan ka ye nyanti ne ye tete bi bibia firi mu ade aka no de da ka ma what did I come if one a tiagon to my would yadanka one a tiagon to your way to yadanka because it's here with your film behind that etiaka jadi and yam piano to hold I don't know what my bressa what say Edimo Doctor Catcher me say I drank you and I made that place I'm saying I'm glad you be a good Edimo back I when the men catch me be a good say Edimo back is only a penny or home it says your back no more Fleming Mr. Ajimai Edmond no sign anything Mr. Ajimai dey be bisa no say Edmond ba na ya bisa no Edmond no sign na ya na send the man no Mini one there, who do you try to so sir? Be ma mi bisa question o. Man try to be and to me so. Wadaro ma me say. Wo say Edmond ba. Wo say Edmond ba na ya frel. Edmond no sign na ya na send the man no. Who ba no ma busa no. Se me boa. Dabi o na send the man no say woni ha enti say e na ya send ma Edmond. Mekatimo menkate ye wo ba wansam ne ye ka be ma menkate ko no eye wo ba wansam na hwese wo tie kwanto mu na sese SHS fo abie school me ba ko ha me ba me ye nyina ajasa sa busuafo so enya busuafo na eye wo ma sika me dia ba fie no nye sika to be ma enya busuafo na eye wo ma ena wo bo mo ka nya busuafo na abo mo ka eye wo ma na so no no say me mane nkwa na since ne ba ne wu ye me mane wo nkwa na dadea okay it's fine me nya se me make bio be ma on ka sa wo mane ti asem na ye ka ni ye won ka sa wo mane nkwa ne da 2000 na wo ka sa wo dia bai ma me ya dia tum say yampa wo dia ba me mane nkwa bia me mane wo mo ya ko be tua me ka o kan ni na mu ya mu konto Montobi, o se nyango bo betua me ka o time be no ka sa wo mane nkura time be no ka sa wo mane nkura me menti hobi meti ade o ka nyina mate de o ka nyina mate wo se wo di 2000 eba enti ye din na ti wachi na wayi ano me se wo de ebi mo me ho a minya de me kasa Mr. Ajimai se wo se akura no SHS for ya bia school is me de be si ne so me de be se di mo so enti no so wo ne ho a nya de me kasa dia me kan ye me de tie me kakra me pa chopa tie me ya se wo ma na bia school o mo te fie
sika nti wo mutimi nko school SHS fo abie JHS fo abie primary fo abie sika nti enkwa ne tifie akono ko ya okay ni wo ha onyeska I South Africa na wo ni aburuchire South Africa is Africa Dabi uti Ghana akwa abehwa wo ma enti mfa wo ne baabi a wote yese ya bie school nti wo ye ne den ma ti ase no enu na mpasa ma wo ti ase wo ma te Ghana akwa hwa wo ma Mr. Ajeman so aburuchire for so o mu ni nkrata obisi den na o ma survive Mr. Ajeman yese amani ya mawuni ya mfa ntutu ka wana ade nkura ya bewi asinti se wote ha na Wagadugu se wote ha na Elubo obehwa wo ma dia me ka no no mo fa hwe nkra ni fa hwe nkra na wo sika no eso nkwala no na asu wo bi enso asu wo bi enso enu nse okay sa wo ne ba bo so me nkra ka ye ya ba wo ko yi 10 million ba jira sa wo shoba Maame aye Mr. Ajeman okay me pese me fa obufiri ho Mr. Ajeman se nkra no wo be for mo kwa beboa na nkra no ma bie school ansa na maame me ba Mr. Ajeman so be ba be fa nkra na tie me kakra wo ba be for mo asese wo me fa wo mo o mo te ha ena nkra na so mo ko school wo ma bie school ya ye ne dan Ona mteza ona me just me ba no wo me ba ni ndi mo no wo ona ka bibia me metie sie o ka bibia kire ne metie edi mo no mate enti yabema Edmond aba maame me ba awo maame ne nkasa why yabema Edmond aba na ka bia wo ho no mo a esa odi hu sika ba no okotua eko school no watimi edi ama de okọ SHS no na afa de ono so awie JHS a ne results aba school aba placement aba no wono so ne ho ka ya nkasa ebetena se na ya de prospectus no ne de ho ka ma se de be ya enkonkon ya se wadwe be se busuan na epe wabu na de sika na ba why maame awo maninyi ano maame mesrew Mami sister tie me de mo be so mo nkasa kasa mo so eno na me ka no no mo mo dia dansie mate mo se mo ya dansefo me pese stene be ko babia ni sister no se ni sister panyi no se ni wan o me sister de be ko bia mate mo ho na me de be ba be sie mate ase na mo ya witness mate enti wunim de ebe ye Mr. Ajeman de se wo be ko SHS na mo placement aba no ya nkasa be di akire ne akwaje prospectus no school mu na ya twa picture e de akire wo ya de ebia ebo be sha no ne ama total na wa hu se de okwa SHS no ne ho kanie na de owo mu dada ne de se o ma bie school nti ya be frɛ na ba na ya hwɛ ne ho ka no na no so ya de ato anim why okay ne de metiasie na face so ye wie school mu de na be ma wasi ne ho nya den esa bosomi bia no utimi nya kakra ede ma otobibi ma nkra ne die na no so ya to aso afiri ho why mate okay me da si bebre awo eti wasi atiase se akra ne suku ka no betua eti fa Edmond bra na ono ankasa emekire ye ka suku na abie no okwa akotua ne ho ka nyina ene ma obetoto ne ade na ye mfa ka ne ma no obesende asiye so na ye de sika na ma why Maame kagu ade ne mu mame be patcho mate nti wase ne de wo ye den a eba ewo montam wo ba na firi mu de na so ne ma no wo ho nti saa apre ne ntokwasem no mo ma ne ma montam nkura ne nti why Mr. Ajeman hello Yewia meni Mr. Ajeman be di nkomo saa apre misusu se busua ebu me fa so eti me kofresi we so no o ma ne nsizi se bibia ni a ye wa ha ya be ka busua ne ho ye be hwe na wasende asiye so na wo wa ba beje ufiri ne bai e patcho mi nkenken su mate nde ho de se enwa si me ba so BBC me ba so no mato de anya hwe mate ntu de ye be hwe na ya to aso na wa hwe nkra no ama onsoso atimi anya asomdwe why ena BP no ne board a wo susu dwen wate enya baby wo dwen a obetimi ama neji wo je adwendwen na obetimi ama neji why nti ba cha omoma
me next case no entena say emma me na mentoa so wokɔ Facebook ne so a wɔn atwerɛ register no e de ama me ten Rita Nutifafa Gleku ejinam Rahim Rankin enso ɛwɔ hɔ maame ama kwanuwa medɔfo papa bi Dani Mensa McCoy ejinam life change Arama Mayborn Mama Ga MFK Korankye Wahima na nama BT me nurse papa bi Dani Mensa McCoy mabo odie no ɛna afi Wahima born great enso ejinam ɛna tena akua tena ɛwɔ hɔ Akuyatina Akosia Prime my darling Akosia Prime Nyankopon Shirao Alexandra Intriwa Priscilla Osei William Doe NFA Odo Grace enso ejinamu ewo live ne so Lami Mohammed ewo ho Dani Mensa de na mabo life change Rama Mayborn me da say NFA Megida Ibrahim Wahifa Megida Ibrahim ya na why register ni nyina e de ama me na matimi abobo ni nyina ma me afia se wa Priscilla wo pon ene Hamdi Ibrahim mu nyina mu ginam e wo live no so ala chat say ma me mpacho no pay ma me mpacho anopay ne ebrew me nwa beba na asoma me se me na akodi baby na akola no momo na yenkoyi akola ni free so na ho se na ebe obenya kwan akoni school okay ma me mpacho unua beba na asoma se wo na se ono unua ne nana me nana wo nana timpacho ba ne se na okodi baby amuhia no wono one me sister ne wo apagya ho menim ne nti akola ni timi na nti fra apagya ho a wo ba aso ame ho enti wasoma menim nwiese emfa medam se na ebe akola n be fra apagya ho a obefri so ame ho no akọ school wa apagya ho ma me pacho apagya na wo wote pacho da bi me wo krofrum nti ba ne sen na wona na mo ete apagya sese wo maba so ame me nwa be ma na apo bi so hwe nkola na wo ba na nkasa na wo ma ne we ono so ame na se nkra na ba wo mo ma me nchen e wo so ame ti so ma ba mo ma me nchen wo so ame dia nti na wo nua be ma be ka se opeso wo je nkra ne free so ame kwa apagya ne emma ne mpesa akola ne ka so ame ho no ona na akola o so ame ho no no nya de obebo ama akola ne da chi akoyi enti na so mpesa akola ne ba so ame mpa cho se nkra no mo ankasa ma me ete so ame nti o mo ma me nchen no mo wo so ame ho akola ba akope ene aba apagya ho aba so ame nti de mpesa mi hu ne se akola na wa ba so ame no enye ne ma me nchen no wo na me ka se o ma me na ka se won hyeda eni adwumaye mente o case na se o se waye den akola no ma me hyeda eni anya adwuma enti na adwuma ofa be Mike ne mame wasam no nim on se wo de asem be dan ye se ye nka bi mawo eti se wantie ni ama no kra bi ewo ma na dia ye hu ba bi e be ka asem na fa watemase die enti na mo pese wo nana mo free ne mame nchen ekwa apagya enna me kyerese so ame ho na ankasa no ne di ka bia akwala no no motie no ekwan da wo manim sei ofa mpacho bremu mame mpacho e fro sen me de ausu aja usu die enti na mo pese wo fa se anasa wo nana no ofiri ne mame nchen wo so ame kwa apagya de tie ne se me bra no asifie o efese apagya ho wo bra no wa brochire no okay asifie o apagya ho ano o ma girl no we ma eba no ama no ene o mu nyina wo apagya ho ana ama no ye ade bia na enye ana o so ye ni o free ho oye dia a enya o free ho okofa bema sana me de memate no me de mani ehunu ye so me masem ana o free ho akoso am ensasa moka wani na me pa so na wo ka asa no so we di ni gina baby so ntimi nyi ano na ahwe yeso ebe gina baby ensasa gina ana se me ba o de mani nchire munwie ma wunu ya nchire munwie wo so no ne ka no se nani ehunu no ofa de to aso ma me se mani ehun ti na menua na o wa broche se ne o free ho no nko ni kunu ho ana okọ ni kunu obekọ ni kunu wa nko ni kunu ho ana okọ papa ho nti o papa ho na akwara nso adwane free apagya ho akọ o maame ne ho ana se Mrs. Tenkura so aka hem se
ne ba na problem kakra nti no problem be ya sister you see the problem no waka so no conversion jan so be 17 times nti doctor na no hwe no o ka se obeba no man so ne obedua ne wo se ye ne net na asomdue mu eto onyini ye no wanya problem bia na baby okay ya problem na nkasa on said that problem na e kana o see emfa ne sa no sa na tie ba cho ye problem be ya I say mental problem na sa mo mienu nyina no mo mpese mo beti asem na ni a kire ye ne mo be ye den ofa sister you are training mu na me ka se wo so no conversion jan so be 17 times mental problem kakra na sa na adwemo ka no kakra na ma me mo mpese wo be ka no no kra se oba na adwemo ka no wanya adwemo hawo me de me hu na sa hu ne sen na me so me kire se wo so no ye conversion gina na so be 17 times enti doctor no hwe no ka say enya de obenya ne pefe so obi a hwe nye ne da nti say no ne behavior te sen na ositie o yo obi a wona ne ka asema obefa enso da ho na wo mfa nye edu Lawson FM nti a kire sen de na ye no maame unim denti na pesa nkra ne free omo maame ne nchen eye na adwumu na eka ne nti ana ba ko pe na efa ne ma ne yesen omo ye num ne ma 5 be ma na o ware no no ne wo sa nkra enum ni nyina da bi ono na wo miensa nti mienu no obi papa nko ana se papa ba ko mienu no obi papa nko ampasa na aba no ye mmemasem me de me hu ne sa be ma na ofa no ne na wo miensa no ye ne ho ade waye ne ho ade ena no osan fa na chi efa mema foforo ena me ka se mimi hu so afa be ma foforo ofa sasam na wote ye no confirm se eye no krese bia wone ne ku ne te enso ye mmemasem na no kre bi wo mu me de me nua no wa brechire ne bo mama ne ses eninti no ma ne free apagya ho no kanye sa ne wo fa se no no na ma ne ko apagya ho ade nti na o ma ne free ne kunu ne nchen kwa apagya no se onko hwe ne ma no because so am na no wo no me se o mo ne number basa ne ba panyini kura na wo mu no ye de ne ko apagya ho on so sa adwane aso am ho kura enim ba bi a ono wote o so ntese so am ho no mo no maami ne ba na efre ne sen maami wo ba na efre ne sen amamponi so am ho na wote no hwan nche no wote ono papa nneti ukunu okay ena wo nana no yo ba na se be ma wadwane abetena ne nche no wanya mfie be sen in ba okay by 11 years na apagya wo na okọ school kama oba so ami wonko school minyini onko school wan kasa de unya nkohwe maame unua be ma no wa brochire no o kan se for case ni bedan na ofo so won na won pese obe baba no na ha wa adwen me de me no enye mbresa se oba pen mode obetuma se amma ba betena bedwom akasasa asumdue nim etina wan kasa no anamo be na pese utu a wode onana no besan akọ back to apagya di anamo na wo pese utu me da ai so am ho na akwala na won mempe enti so okọ konwan ho wa apagya ho a no muko sku asumdue beba nti asumdue beba no wo na wo ye na nana wunua no wa brochire ne kasa bra ne yenka bi ma wo na yen hwema akra ne san kwa apagya no a wo se nka wo metena se a wo force wo de abufu abetena ha yi di anamo na nka wo ankasa wo betu ama nana kwa apagya ko school me de me na me fa ne se enka da ro ma mo beboa na makoyi akwala ne fa so am ho am na ko enti ma me yeso yeboa ani ye ya fidie so adwuma se wote ufie no sebe yamfa asama ma TV so am wante obi asem abeda wo se bibi se ikoso enti se unua be ma na ka wate ase na waba no kura wasem no ye bisa wa na waka no kura ewo mu ba se uyo oba tan ya okatakata obabo ne so oba tan nya sa ma me asem no kura ewo mu no na waka no kura no ne yate ase ne ye ho ba bi a ye di case ne befa ba ye bisa wa na de nam anya unua be ma ya wo ne nam ya enka asem ne ye ho ba bi ani hwe sa wate ma se ye but eye wo na mo ye die o eye wo na mo ye die enya me ya eye wo na mo eye die eti so be kata bone so na wo mie bone so nka no kra wasem mu na namba cho mo frɛ ne bra na wa brochire ne mame na o me kyerɛ me nsɛm bi mu na wo nka no kra wasem mu me ye nhwɛ ehu kwan be fa so de aboa wo na mo a eye wan kasa wasem eye wala me nka bone me asem nyina nsa akwala na wa ba so ame ho no na mempe enti ana mo be na wutu ama na san akɔ tu akɔ apagya
Wonya hwe se so am wote wa wo school se won ko school wo ye ne nana no a se bi wo adwu mu da ho a wonya nya adwu mu hawo no wonya tu ho na mo bia ofa na wo ka bibi this so am ho no mene ne kura ko ho be 4 times man no on pese ye be fa akwa man ben ya ni kunu na no ware no no on pese akwala ye be fa akwala no afri so am se wo fa se ba ne tibia mu te sen ono de na me ka se me na enye oye den ya na oye beja na se oye den beja but ono o two speech ama ho I say onwene ho do pe bia na waka chiro sanity ya na otisi abonten na otisi abonten okay but I say onu say ankwala de ba ekura ne ka otimi ka se ompene ma akwala no nko o ho a o se yemra ye ko ho a o se ompene eme yemfa akwala no na mbacho akra na nkasa no mabisa no dienti a watu afri apagya ho no aba betena so ame mabisa akra na nkasa akra ndie o se nya bibia dabi ebia na bibi ha no a wontimi nka mode ne bai dabi ese ye kwahwehwe akra no na yeso yetoto na no because wote ahodwo na ye wa adwen se mentena ahodwo mekwa makom makwa komani ha ere de ya sama ye kanche se makofo makokomani what ya se ofa dia me kan se ne ofa na owa brochire ona asi fie wa pagya ho ama be fa nkora enum ni nyina akwa akotena ho e de ne besi ama ba ko pe ebe ka se me de mentena ha mekoso ame mo bisa akra no why na show mo wa pagya ye frena ama nyako oye busuani anase obi a o makofa ne keke nani woye nani ntese yetimi ebisa ne yehu what you say e bia na bibi koso e wa pagya ho no ma akra ne nani nye ho na ohu ne se so ame wona na so mbedwo no na mpacho watimi ebisa wona na no se e bia de ne ha no wo apagya ho ama na baso ame wabisa no akola menne ne kasaye no ka kire me se wo hu so maame ne o maame ni enti na amana bo maame ne ho no na se opese oben ne maame no ode papa wen ne papa no obi nim ne wo o se o papa no obi nim ne wo okay na ukunu na nkasa ye friend sen de oba ne woni nchen a wona na yakodi hoyi o de mensa eja mensa won so woni na kasa se wona ukunu no woni na kasa me kra do mpmen mu asamati adentia adentia woni na jaya na o menne na ja be brought 20 years oh, okay na de no won pe wanu asamati pacho mo frɛ eja mensa emame hello eja mensa good morning pacho pombo ko de yo oyiri dada me yiri dade sambe wa me oyiri dada no akonta wa ha na asemo mo kan se wo nana na ote apagya watu aba betena wo nchen e wo so ame no wo mo pese osan akọ back to apagya na okoto ani school so odwen won sen o ga me de me neze mi aka o so mo kase makra ne nkọ a wo so ma ne nkọ o mo so mo kase makra ne nkọ apagya wo so ma ne nkọ so ame ho anu obetena wa ya ka we wakunta ene oyire dada ene ka asem we me yero wa babadam di akwa be ya and mo so on ka de na me ka we ajimani hwan hwan ne fra na ajimani ama hwan ojo ni do wa brochire ne fra na ajimani no ajimani na mibacho dienti na wona na ete apagya eko school na wafiri waba won nchen na wo ye ne hwe ha se wo ma ne enkonko to ani school so dienti a ne ka ye me mango me pamto mo ntie e me di fam kan chere akra ho ene oba ha ali se no wode ne me ye apagya ri bai onje aja mitio wọ́n ní ẹ̀mẹ́ ọ̀ṣẹ́ pẹ̀lú bá sọ ọ̀yìn na àkùrá dẹ̀ sọ ọ̀bùn náà yẹ kí ẹ sọ ẹ̀ sàrẹ́ ó ní ẹ̀mẹ́ yà bẹ̀ yẹ fún ọ̀rẹ́lẹ̀ ọ̀hún bí akọ ẹ̀ sáà lọ́dọ̀ ká bí o ọ̀hún bí ẹ̀ máa kọ́ ẹ̀ ṣé ìgbà wọ́n ká ẹ̀ yẹ pa ẹ̀ yẹ yíyẹ. wọ́n sẹ́ wọn náà ká asẹ́m bí ẹ̀yà òyà já wọ́n sẹ́ wọn náà ká asẹ́m ẹ̀yà òyà. Makundaru.
Edi asem no kan. Se aso me kan so mo boa. Me banya me yo. Ah, wakunta ne sesen. Me guy ya wo para. Wakunta ne se woni wo ba no ene da ya wo nkwala no. Sa fa bete. Ah, di ne besia mu wakunta timi aka sa asem no. Ah. Edi ne si ya ema wakunta timi ka sa asem ne se wan kasa wo ba wa wo na be wi ase woni ne na ada awo ne ma di entia. Lawson FM. Kwa sababu ya sasa oba mteya ni ndio kaje mo amba hello Aja mpacho miti o kasa miti o. Baby so da aba so kwa Na wan kasa dia wakunta ne kan ya no nokura bi wo mu ana sa wo no ba na da no nokura bi wo mu. Aja network ne nye aja gina ye kakra ma me hello. hello Dia wakunta ne kan se wo no ba na da no nokura bi wo ba bi. monsieur Messi. Dia wakunta ne kan wo se ya wo ya. A wo kasa wan kasa wo no ba na da no nokura bi wo mu. I am ya papa so kasa kama akonta 96.3. Edi na wakunta ni hu ya wakan sa asem na die na hu ye. Men ukala mo o mi na men kwa ya ani ma wa ya ya ya. Men ya o fa fita na ba e. Mo ham o mo men ya ma men ya ya eti. Sama ko so ya me Dimbe de minye ma ya me eti mbabi. O hamsa. Aja gina so mame sa asem ya wuni abema no wa brochire o ka atukunu so se wone oba na ene da ewo nkwara no wateda Matekura menye meni da bi mi bisa question de mi bisa no yima no wateda meti ameti yense wo ka no wa hei mame won se de o si yi wasem na no enkire se kan ye kan ena wate asem ne dada anase ne nko a mese meti ameti yen se wo mo ka no wa hei mame mayen kan okre no kure wo mo na mate no kagwade no mo mame se mate nso menyini mate ase da sia na mete no me ka sati ameti no wa ha no ene se papa e wo ka ma mo mate ameso etu nua be ma ne nka ma wonte da dabi mame yen kan okre no kure wo mo na maka mo ate aja mbacho wo yiri asem a wakonta ya kan waka kira wo yiri da Mpacho, onoga sobo kasemi. Na, oba. wo yiri na ka kira wo say ni nua ne se wo ne ba ne da. Awo se wate. Ukunu se wo kwa na aka kira no. Oso mi asase be me no ntabo. Esa mi asema wo ka to me so no me maintain ho hwe da. Emi si fa mo bo on ko mu chebelese. Eja unim se wakunta ya owa manoni okuta akoma pa because dia na beba ama ono ne wafa ase asabi wonya adwunumu hawo ebe wo emofra num 5 children na ono na si fie asa afa nani etua ne ka edi nkura ya sa to school mu na akra ne wo school mu wadwane aba abehye wo ho a eja wo ye eja wo ye nana dia na mo na ese hutu na ama akra san go back to school so am won ma akra no go school. So amena ona ne ba ye no ko school. Na je say mo de akwa na ko to school mu so ame ho. So as here you. So here you. Eja me pa cho. De ye be ya ma asemi eto atwa din because we yira wote hei. Wanya na adwen say obebie no kura bi so okatakata nsam so me so me mbesa meto aso. Na ma piepia no. Eti bi pa cho onana no.
yɛbɛsɛ oni akwa ni nyina nyame adom a wɔkyena mu share wɔ Lawson yɛ wɔ ahodwo runabout ha ya na yɛhwɛ na yɛnkasa ebisa akwa no ebia na bibi ha ne nti no aba so ame hɔ etu wɔkyena so na ne nsa ɛfa ne bra ahodwo runabout na yɛ nyina yɛntena se why no mate etu wɔkyena no pɛ bɛhwɛ w'anim why gyina so ma be wakonta na ɔwa ma no ne no aba so sɛ obibi ka ɔfa ma kye Ofa bacho apombo ko de. Yeah. Dabi wakunta no wa ma no ne no. Unu abe ma no wa ma no ne e friend sen. Maame, kwadwo ebo. Ofa kwadwo ebo a. Maame. Ofa ebo apombo ko de. Adom me hu ye pa na mo nso e. Nyame adom na ede ne besia ma wo fa ase a wawo. Wate ne ma akwagu apagya na ba akopɛ. Ebe free mu say me de me san ba so me nani na wo hwe nkra no wabisa no questions. Okay, nia ewo mu nyina ne say me ofa ase no oye me masem enti na mapam na free apagya ho say nani no enhwe enkola no because me ofa ase no ntimi hwe enkola no and am say nani no enso ni mu omu nani no no saye me masem ti mi mpese nkola no be sei enti sadia on free ho nenken nkola no na me wo fa ase no ne papa abo omu tim ko se omu be se nkola na free apagya ho one by one meanwhile munso ntimi hwe nkola enti me se nka sa ho nkola no o manya 18 years nka mapagya mensa ba omu nya 18 years ne die ekwan bia esese mehwe wo mu no de ese mehwe wo mu esanse me ofa ase ne papa no enye ne ma ene sankola no ene nana no enti wo nana no uni wo msutumi oba na wo ne sutumi enti oba ne de me mini ne ho asem ka na wo ne nana no me so e me nana ena ofri enafa enti so free na fa dia me no me wo so tumi se me be je me na kohwe no Mr. Yeboa na wakontai make allegation bi waso di asama to no so say wono ankasa ne ba wawo no wone ne na adeda awo nkra ni nyina no kra se waka bibi saada no kra genti ameka sa ne se wone oba ne hyedem even wow de nama o adamfo a wanya 70 plus no fa se no so that time no 30 wo papa ye so wo 80 years na se wo na se wonya ekuna hwan ne mfenhye no wo ne no ne da FM 96.3 because onko ni kunu a wo so ma ne nko nti wo pese o kire me sen enti we nyina ye wie a me pese ye nu omu DNA metuaka Mr. Ebua wo pese ye wakonta no ye nkura ne nana ene nkura ne DNA metuaka na wo hwe se nkura 5 no wakonta ne de wo mu a me pacho an asam na ani soso ano odin nkura 5 no wo susu se emu dodo sen na betimi aye wakonta ne ma na so odin we eyetietia ma be fa me na me kohwe no wo ye hiani uniska miawa no kwanu tum Mr. Ebo unua bai asa ne buafu na wo forso ne se wo mra na me patroze unua bai asa se ya ma no gloves se omobo punch e mini nipa nka punch ne bebo na no wo ka se won fa case ne mra na ya bai forso ana Maame na dwene enye adwuma because a okun wei onu na sese okun enye me kun enti sese nka wode ntoma bɔ ne yam na nka odi machi enso gise me na me pa na chew se minua be ma no enkofa no mra ho no wasan ma no transport ne chop money everything anya sa oso ma enti mahu se onu nso no onwene ne nananom ho enti sadia me de mehwe nkola no
na me say abo ade ntina wunua ba nimpon pa onye nchen wutimi ka se na adwen nya adwuma just like that. Grandpa, me say na adwene nya adwuma ne say maame me de na ba abrochire 4 years opa busa. Maame betena se eja ofa friend maame ayisi me ba cho betena se maame wo bebu puno no maame wo betu puno no ofa ebo maame wo betu puno no ntupuno no asembe ni ofa mba cho metie wo se die ntina ase na adwen nya adwuma. Me do na ba abrochire 4 years to 5 owon krata a onya adwuma hwe nkola kwa na die uhie bia me de be ma nkola no makwan a metimi atwa o take it am akọ Ghana o mu bie school anu ma se atwa o take it no aba abrochire se adwuma no simple work no wantimi anye odi nkola no ko school no oba no akọhye mema den Eye unua ba ya ote hai me na me ka kire o yen ya de da no na midnight na o hwe puno ohun se wa bie opuna na wadum TV no ahomachi amoma da no na o hwe pono me say ofa yebo eye twa so eye nyame ya adoma ya to nsa afre wa konta ne se nyame ya adoma wo kyena wo fa ase na waka ne nkyɛn no nana no wo fa ne mra wate asese kyena wo de ne beba eti de wo ka nyina no yebe boa na ya ye hwehwemu bi nti de nyame ya adoma wo kyena wo mbeba why me pacho you Mate medasepa maame aden na abuafu kuntan sa Mr. Ayeboa wuni aba no wasama wo kan ye se na adwen nya adwuma na aha ne pa me pa cho we ya fidie so pa ne cho na na koma nto ne yem no ka kire me se wo te Ghana na ne ho nkire no na ni nua ketoa ne me na me de na ba abruchiri na me pese me hye ne so Udi nkole ko school ma utimi twa kwan no akogina ekwan naja na nkola no so wo kwan naja Mr. Aboye ma ye fancy me ba cho de o kan ye no se aha ne pa ha na koma se na adwen nya adwuma no pa ne cho na ye fancy a chew pane de metimi apa na chew but ono ontia futuo no mfa na adwene no so nya adwuma se ni nyina wa ba ye ne be kasa ye betu no fo e wo ho no nti me ba cho pa ne chew na koma nto ne yem abra ono oni nam ho busa ne se de adwuma no ye busa no ofa wo ho me nya adwuma Uba broche na tonton rubber bag e wo Central Market uko Ghana rubber bag na oti so betonton rubber bag ni so betra broche de ne ne ai be mena de obi za se wonya adwuma we bla wo ho bla wa blochile bla wa blochile obesende aba Debbie I scanning move from busano medeneba aba brochile enti me se ne banhwe no na ya say wodi unua bai akwa brochile antentam we ye amu abam wasa befa ono ankasa ne ban so akwa brochile we ye ne nanam so so enum wasa afo mo hwe wo mo free no me wo fasene ne ma ya aka ofam ba cho wayire kwase awo no ofam ba cho wayire hello me wo so ofam ba cho wayire me wo yire me ma 5 ene wo abuji na sa ono yire ne wo ma ene wo honom we yire so your ba papa nti so ni mu ye why because enye easy say ene no fo me so say me hwe me nana no wow na mu di nse hunu o di ase ofa chopa no kwa mama wa mpa chewe ye mpa chewe bia ye mpa chewe ye chopa bia ni ba bia chopa bia ni ba bia ofa obi ampa obi a chewe bia wa etu yire no dia make chiro ne se so yire ni mu ye because enye easy say oba wote aware ase ebe ma ni kunu ahwe ni nua nom ne wo fa ase nom ne sa kwan a wo fa so nka oba bi wa wo mpene sa masensi fie me se me dia che me wo fa ase no ne ma me I don't care me nya den biu ofanya mi nhira wo fa ase ne ebe ma na sa akwa akotena pagya ho why me
obeye me masem nti ono de mi hia ne ho ba nkola no na mpese omukọ ho Onana mo ye be mana kọ ofa mate aha mate nti ofa awo Ghana said asem na tie ni o ofa mo tiri nkome kasa ho bo biewa no mame asem na said tie ni o yo eni ede nyame asese bibia e boko sama wakonta me ba cho faith homeopathic clinic wo maba na mama wo matena se wakonta ne eso obeba o chena na de wakonta Mr. Yeboa okay odwe won say unua no kafra unua de o ma no ne o ka se enkwa enum no obese ye wo mu DNA odwe won say mefuaso na sa won so gidi se papa ne ne banada sebe da no me ko e keto de okodi ho no o ka say me ye me kosruba for me o ma me mfa no enko ba bia why na cancer eja mensa no o si edika fa 4 no ko a one way pa de ompene na say enye me ka say enye o ma de na ma o fo se wato nche wo so am we school papa ben na se bi obetimi etua ho ka ne madam ne ehwe papa ben ne class teacher kra ni nyina akọ man no akọ pa na chew o se da o so ompene eti DNA no so fo aso se de o ka sa de am so me fo aso DNA we ebeje pay ye beye ti nyame adma wo chena wakonta ne beba wode wonana no so beba na yato aso wo ho why ba unua ba so de opia bonte ne nkasa na on calm me down why say bibia you okay na bibia you okay with her okay Matthias Matthias ni bo nti abusia ye be hwe na nyame ya adoma na ye Monday ensembi koso ewo fie bi mo ene ye dwoada enti nyame ya adoma a wo chena akontaba ye be hwe na yato aso ho